Om Swastiastu. Inggih alit-alit kelas roras sareng sami. Sapunapi gatre dumugi ring rahina mangkin ken rahayu nggih. Lan sampun saya ge melajah basa Bali indik Dharma Wacana. Becikang lingihe durus biar sayang. Inggih sane mangkin sedurung ngelantur ring daging materi Bapak jagi metaken nuhun nggih. Sane ka pertama sire sane nanin Dharma Wacana. Sane kaping kalih ring dice manten boleh miar sayang anak sane Dharma Wacana. Sane kaping 3 napi murde Dharma Wacana sane keuningin. Inggih durus cawis ring kolom komentar. Sane mangkin mungwing wenten tetujon pepelajahane. Sane ka pertama nelatarang indik tegas Dharma Wacana. Kaping kalih nelatarang indik tetujon Dharma Wacana. Kaping 3 nelatarang indik tata cara Dharma Wacana. Kaping 4 nelatarang indik wangun Dharma Wacana. Kaping 5 nelatarang indik tetikes Dharma Wacana. Lan kaping 4 nelatarang indik penureksan utawi penilaian sejeroning wimbekara Dharma Wacana utawi lomba Dharma Wacana. Inggih sane mangkin maosang indik teges Dharma Wacana irike sampun wenten mekudang-kudang kruna. Mangkin yening cudetang Bapak teges Dharma Wacana inggih punika bebaosan utawi wacana sane medaging indik budaya, agama, adat istiadat sane kebaktayang majeng ring sang anak sane akeh sane kuangun antuk bantang bebaos genah miwah galah. Ngelantur ring materi sane kaping kalih indik tetujon Dharma Wacana. Sane ka pertama anggen ngewewohin keweruhan. Sane kaping kalih nelebang ajaran agama miwah budaya. Sane kaping 3 ngemargiang paindikan agama, budaya miwah adat istiadat ring masyarakat, wangsa lan negara. Inggih sane mangkin yening mausang indik tata cara Dharma Wacana kebaga dados 4. Sane ka pertama spontan, nganggen teks, memoriter, lan ekstemporan. Sane mangkin yening mausang indik spontan inggih punika sang sane Dharma Wacana sampun uning indik inti utawi reringkesan daging Dharma Wacana sane pacang kebaktayang. Sane kaping kalih indik Dharma Wacana nganggen teks inggih punika sang sane Dharma Wacana sampun meduwi teks sakewanten durung meduwi pengalaman rikala Dharma Wacana. Punika sane ngawinang sang sane Dharma Wacana nganggen teks. Sane kaping 3 memoriter utawi apalan. Inggih punika sang sane Dharma Wacana sampun nyiagayang indik teks Dharma Wacana ngeraris ke apalang rikala maktayang Dharma Wacana. Lantur sane pinih untat ekstemporan utawi kata kunci. Inggih punika sang sane Dharma Wacana
sampun nyiagayang indik unteng-unteng utawi reringkesan napi sane pacang kebaktayang rikala medarma wecana. Sane mangkin yeneng mausang indik wangun dharma wecana puniki sampun lumrah pisan nggih. Sane kepertama wenten pemahbah, kaping kalih daging, kaping 3 pemuput. Yeneng ring pemahbah punika pastike wenten pengrastiti majeng ring ide Sang Hyang Widi, wenten pengastungkara utawi pangenjali, wenten matur pengayu bagya majeng ring para undangan lan nyenayang pedewekan. Nglantur ring daging. Sejroning ring daging dharma wecana puniki mangda anut sareng unteng utawi topik sane pacang kebaktayang. Kaping 3 wenten punika pemuput utawi ring basa Indonesia nike penutup. Umpami wenten nyutetang daging dharma wecana utawi menyimpulkan, wenten nunas pengampura utawi minta maaf rikala wenten keiwangan sejroning nelatarang daging dharma wecana. Ngatur wenten sane kebaos parama santi. Sane mangkin materi sane kaping 5 inggih punika tetikes dharma wecana. Tetikes puniki mata tujuan mangda daging dharma wecana presida ketampi utawi nudut kayun sang sane miar sayang utawi mangda sang sane miar sayang punika presida menarik hati. Makin kebaga dados 4 wenten wicara, wiraga, wirama, lan wirasa. Yeneng mausang indik wicara inggih punika kewagedan ngeninden indik unteng utawi topik sane pacang kebaktayang. Kaping kalih wenten wiraga. Wiraga puniki sekadi semite laras agam utawi ring basa Indonesia kebaos gerak tubuh. Nglantur wenten wirama. Wirama puniki sekadi suara utawi vokal. Mindekadi intonasi suara mangna becik kepireng utawi kepiar sayang oleh sang sane miar sayang. Kaping 4 wenten wirasa. Wirasa puniki sekadi penghayatan sapunapi tata cara maktayang dharma wecana mangda menghayati. Inggih sane mangkin rikala nyarengin wimbekara utawi lomba medharma wecana pastike wenten sane pacang ketureksain. Nah riki sampun wenten indik penureksan wimbekara medharma wecana. Wenten pengelolaan tema. Wenten basa punika mendekati suara, pelafalan, wirama, kosebasa utawi pemilihan kata, lan anggah ungguh basa Bali. Wenten penguasaan materi. Rikala nyarengin wimbekara utawi lomba, materi dharma wecana mangda dikuasai nggih. Sal punika wenten amanat utawi tetua. Sal punika wenten penampilan. Penampilan punika wenten sane kebaos busana. Nah sapunapi busana sane keanggen nggih punika busana adat Bali. Wenten wirasa indik penghayatan. Wenten wiraga utawi gerak tubuh. Yeneng sampun puniki ngurah tiang mekesami sani wenten ring bagan utawi kolom puniki
pasti ke rikala nyarengin wimbe kare medarmo cane pasti ke oleh sane kawastanin Jayanti utawi juara. Antuk punika Bapak ngabdiang angde alet-alet rikale nyarengin penureksan wimbe kare medarmo cane angde nguratiang makesami bagan puniki. Inggih alet-alet kelas roras sani cegeg lan bagus wantah kadia sapunika pepelajaran basa Bali indik Dharma Wucana. Sani mangkin sire sani pacang metaken lurus ring kolom komentar. Maka duaning Bapak ngabdiang keaktifan alit-alit yening presida aktif pasti ke nilai basa Bali becik ring rapot. Dan kerasa pepelajaran basa Bali sampun puput ring raina mangkin antuk punika pasti ke sejeroning ngiring pepelajaran basa Bali Bapak wenten keiwangan lan kekirangan. Antuk punika Bapak nunas gang rene pengampur. Maka wasaneng atur puputang Bapak antuk parame santi. Om Santi 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 Om.